الحادثة طريقة دخوله للإسلام فيها قصة قصيرة، وهو أنه جاء من الجزيرة، خلينا نقول من الشغل ومن الصيد وما إلى ذلك. عندما وصل إحدى النساء أعلمته بأن قريشا ومنهم أبو جهل قد سب وشتم النبي sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem dedi. Özüne sen hardaydı? Seni ambi oğluna Muhammed'e bu şekil sövdüler, hakaret dediler, ihanet ettiler. Ondan vazgeçtiler özünden. فسأل من قالوا له أبو جهل فمضى إلى أبي جهل فضربه بطرف قوسه فشجه yani alnını kırdı, başını kırdı. Ondan deyir özüne sen Muhammed'i sögen, ben burada durmuşam dibinde, bugünden belə istirəm bir dənə Muhammed'in adını getirsin. Onda bu kıssanın ardıca geldi Peygamberin yanına sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, ilan etti İslamlığını. İslam olunca İslamlar eşitsinler, bir belə igid, belə pəhləvan, belə batal necə deyər, hususan o zamanda hapsi hayat kılıç üstüne idi. İslam'a girip bunlar çok güzel bir sevindiler, çok güzel bir qoyduğun bir haflet dilə necə deyər, nədir? Bunun kimi bir şəxsiyyə geldi, İslam'a girdi. فَدَخَلَ حَمْزَةُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَعَهُمْ فِي الْإِسْلام.